Kajing sumar lani kajing le khu jong ubriu kam dei tang bo le khu yala kajong kamet ne bu le khu ya kisau dong sau kun hinre gade kajing le khu lang habaro kiliang ngila jiyo sngo ru ya kajing ong ka baju ong ba kajing le khu kajani ringkat bar kajing long blai dei ling ba kani kajing ong lani kajing mun bo we riu rang ba uba Jefferson Kenjing ling ba ka project clean surrounding ulas dangai ka kam ka bahau briu ka la banlong ka kam ka po Henry Hakamaryang part kani ka kam ka basyong blay. Denmark kani ka daw buba Jeff usdang barbor kani ka kam da ka basdang shwa da ka jingdwai. Lumba kata ka jing shania lumba kata ka jing kerhu ni sim ya kata ka kabu atrai ba istam ban trai mata ka si mabendol ne mukar ba ni tak hado ka bakut ka bari ka si. Begini barong iban ka teng trai na kuning ni disgrace. Amen. Hakapor ba ni isdang kani project ngimkwa ba kani ke project ngin om da project clean Meghalaya project clean Shillong ka bahema tang project henry ngimla apat gen ban pudkho ji ne ya ka baro ka ka Shillong lani baro ka Meghalaya henry ngi persang tang di saudong saukun di jongi bat hangta bangi saung project clean surrounding project pudkho saudong saukun ladanga nga pudkho ini ahmad yeng jonga ini marjan jonga pudkho ka saudong saukun ke jongi kumta ter itu area hantu ilakut lada itu area ilakut lada kibut skiwei tika tu ka dong kalakut lada tu ka dong kalakut lada kile skiwei ka tu ka snong kalakut kamal diplai kumta gen tini tai nongrim ngisim di ibarat project clean surrounding project pun khut saudong saukun Kani ka kam ka bong ni rang ba ulas dang kalong banta mi kibilor kibilor kiat bar kibe de kitiar jat na keleng ki jaka kanong ba Shillong ngali ang khem dan kata ka jing fosni wisin ka si banias dang mini project kasuwan be direct na po ka ba na po ka kitab Genesis kelenong bringkong na khat ko fa Habang beliau orang bagi lapha, epi seperti bopin sumar yang seperti umday bopin yang berat bilar, bopin yang berat pathar, ikot isla gini kita ngapa kan sumar, ya pi ya seperti bun kibri beranang lah start ya kum kani kejat kam gisung salia bantrai gisung ngampip kila sung he sung hai ne kala kajong kajong gisung hengrei kiong ni yu jisu kila kloy ban sa sa nar na batu kumno pikloy man sa na pra ba bisula ra phileran balung bu bilor plastik na lendet ke yang ni kata sa nar pernah hadian ka bapang ha pun khut chua kata ko we ban ka ba khadu apat kadi no po revelations khatwe kitab di pun pa khatwe khat khatwe hakaba ha la transa hang tu la tho bo bleiro un penjot i kita bo penjot i kemarin I will destroy those who destroy the earth Tidai nai tai nong rem ini project isawan. Kani ka jing tmu kamlong setia tang man penkuj e kasau dong sau kun jong kamai maryang. Hindre gede ka badan ru alendat ringkat ka jing tmu ban penkuj e kamet bar kamen sim ru. Sakawai ru lomba kan project clean surrounding as we clean the surrounding ngikwa ban penkuj de yala dia ru kai. How do you clean the surrounding when you don't clean yourself? Tinggi persang na margi ngidi gibri bula jot bula urut bula ha ngaling ada uai bah bo bala ngam bah kakia hadu bon kila isi ya handai lembar jingi jong bulai pat lesiu nakatu pat pun poi nga sani lesi bangan kam sung thu hai kini ki men ki para jonga ki be don lang hang ni ne kam te ni kong ngam patre rehi hadian pat ngam sa dang mal por ngadang di ba dang kerngi kiat kan tu por dan domestik dambit ngasudi be dan tingkong khot baja fingai ong bajon wan jon lang ni ngapan ngam tre te den ini sia jongan jon so uai tu dai thapur e bai tai lang tu ilum bitor men kas ni ngapan akan tat ken yaki hadian pan tu ngapat khat ken a ni sia pun khut ken yaka mariang ya kasnong e ngo ni di kia ni bret bulor ko suro kapo enti kapo nana ka thabalam teng idam pen pan tengong tong ni jon ka jon nak kan जिन पेन सिलाई करता ये जिन का काम करता टेलर कोरोनी टेलर में और अभी तो हम जब के साथ काम करते करते अभी पहले तो बहुत दारू ही पीता है अभी तो दारू कमती पिया जल्दी हम लोग बोतल उठाता है रास्ता में और ये काम बहुत अच्छा लगता है हमको ये काम और नहीं छोड़ेगा जब के साथ में
डेली हम काम करेगा। Ai ku dia baca, ai lat ka belum ne kam, adu orang ne kam, ala la kelai dia, komentar ala la undna kum dai kun sumisanga ku badia, mentar adan daga benai ka benai, ala dang I ne ka yuk, dia ngadi adu mentar, lihat sa teng pat. Saya song mentar setengah tertawa, ku lagi perlu belajar tu, aku dalam komisi perlu ngai dan su kita buat. Long ta mentar ko ti sang setengah. Hakini ki lais nami ai nei jings dang ibaret kane ka ken hon jong ba Jeff hadu menta kalala banlum hadu kumba shilak kilo ki bilor na keleng ki jaka jong kanong ba ban hiar shawat ki jaka ki bejabo tam jong kanong ba shlong Tingi elit cleaning drive keleng ka sor keleng kanong ka klau mau ka siang kani ka tai siapo Smith sejuai siapo kadi kalenti downside siapo kalenti mau lendep siapoi siapo umroi ngelik keleng umdan bokhan ngimiapan permission nomor nginget bakani kakam kadi it's a divine calling dari bof himdan ka calling ngani phile aran banung bilor mpo surok imbat hado menta kasngi kharwei tarik August 2000 arpho ngila lum la silak kilo tam ya ki bilor kiat ki bilor plastik ya ki kini ki kot cardboard boxes mo senduk kot ki kot kubor ki nar ki tin kumolong gitu giwe kita khar ki bisi wan nasabar ban wan lum hangni ngile bangi namar balai mata yo ngari por corona lai du kam du jam bar khoi da on phan thni phni kam yu hangni pudan kam khali use your own creativity wan leran chakri hok egari le kanu thik mo phile yu blai hangta phin saim lengba kane ke jingyo alum ye kini ki bilor uba Jeff ulala ro ban yarap ki katto kane ki samla ki blangam ha ka bam kadi bar kumjuru ban penlut ha ka bathungi ki jhur ki jab ki ba om shimla penan kam da ki dawai te bat kawe ka bang noi fi ka ba dang sedang dang ningkong ka bang ngampat don mano bat nga ka bang dang don dang tang marwe hi ka pisan nang ladi nang ni nga thung jhur organic hapo laj kor hantai te gitu gidhor lemba itu gidhor pat ngasi asam perlok kan te nomor nasong salea vi ban ngan su sim yang tu pisa lumpu man su pen long to be profit motive ngam kwa de na thung gi jhor ngai asam rekan bat ki paralok teng khat ni se yeli ai ki yang ki bari khon swap teng khat ni se mi ngasi sule ai kum tu the idea behind that is that like bagi beri bilang chesh pek ko ngari jingja po ngari pek ni ngari the filadi pat ya tu filayo ka pisa pithir ki simbai pithung ki jhor and you get fresh vegetables without any chemicals hapaning kong ni stock swa ko wi jaka po mo kasyang tenrai bagi baka jakaro kalong barit te kajing smar kabun tile no ya di no gini gi beri gi ba hit scrap di nang pisa bami nang ni siu gi volunteers di nang pisa bami nang tu yang bayung khniang gali gajing sniu kakali nang tu di gajing siu tu lok borok sekata ya ki po members lu kam dami than nang ta lai no tang yuwe dengan nang hapsai hinapla kata ke long don ni gi bri bonya da katu ka kam phile ka ni ko po andre phim te pat ba dairy cycle phi pendan kam kala da katu ka tiar ko ba po te de kam don ngono po kumbalo ong bakani ka project kam dei taman pun khoi ka me mariang hinre ka thmuru ban pun khoi ka met ba kamen sim kumta ki ladon ki samla ki bakin thup wat ki engineer bar ki nong put nong tem ban snok ti lang ringkat beruba Jeff om tang ban pun khoi ban wengi ki jabo na ka mariang hinre ban pun khoi ya ka jinglong jingim haladi I used to observe Jeff because we were staying in the same neighborhood, and personally I never knew who he was because I was not acquainted with him, but he was my brother's classmate. So I used to observe him, and he used to go in the evenings initially, and he used to carry a stick with him, and and I was very surprised what he was doing because I had no idea what he was. But I never spoke to him. So finally, I think sometime it had been going on for a while. I had observed him. So sometime in last year, and then I think we just had a chance meeting, and he just spoke to me because I think at that point I was not working anywhere, you know. So he told me about the project, and then in as much that because everybody involved here is in recovery in some form or the other, you know.
So I also decided, okay, it would help me a lot and the surroundings, you know, because observing people in our dong, so these are the people who have a lot of problems, you know, in terms of substances. So we are not professional healthcare people, first of all. So, but at the same time, it is a brilliant idea, I thought, to keep people involved in not doing any activities which are harmful to them. And I became very, let's say, influenced by this thought, you know, that you don't have to be a technical person to do this. So slowly, I think I've become part of this team, and we are all comprising of different, you know, like he's mentioned, communities. Kenuhun hiti ki permanent member ya baru kata ngiyadon hangot ki uwi menta nado baja kan nga corona vi kan kapun plumar lo ndre ki permanent ni badan menta hang ni hi gi bangidang ya sedang biang ngidon laingot ki volunteers ti ngi menta uning uja dai ngiyadon hi menta kumah ndrengot naka arfu wengot ki jai benre gi jai benre kristan Kijai berdiri kasih, berang wei di Valentini ngotong tu bela san lahir lah sini, udah nopo Mizoram, wei udah nopo Tripura, tiada kata hi bobon di bangi. Nomor hangi ku akan pergi bah apa ni lek kanu jumha nomor tak kemarin menonjak bendrio. Uba Jeff ulong bakanira kenhun ka kintruk ikijaj benreo baper namar bakamar yang hi kam itu jaj benreo. Tinang ni sekeman, ngin nangyay beteng ya kan ya, tangba hakano kurpam nomor keperting ni, ngintip tamangin lek kar bangila, ngin kam konsentrir ro haka tungdim, hakani ka independence day ro ngin yelik tungdim, ngin padio fix ka venue tangba ngidang ya keren manta, ka target ke beningkong galau bengin tung sispa terai ki dia, ngiladon ki dia ki terai ngiladon lupa bangi.